Premda je ove godine Zagreb Film Festival za jedan dan duži, subota je tradicionalno ostala dan za proglašenje pobjednika i ceremoniju dodjele nagrada. Ove su godine dva tročlana žirija birala između ukupno 34 filma, koje su se u 3 kategorije natjecala za ZFF-ova Zlatna kolica. U sekciji dugometražnog filma pobjedu je odnio Saulov sin Lazla Nemeša, a posebna priznanja dodijeljena su filmovima Rat Tobijasa Lindholma i Tana Bentlija Deana i Martina Butlera. Među kratkometražnim filmovima najboljim je proglašeno francusko ostvarenje Nekoliko sekundi Nore El Horh, a posebnim priznanjem nagrađen je i film Nemir Enes Endiarević, dok je od domaćih kratkometražnih filmova u programu Kockice, prema mišljenju žirija, najboljim bila Zvjerka Dajne oni u nas Pusić. Posebna priznanja dobili su Nas dva Andrije Mardešića i Piknik Jure Pavlovića. Vrijeme nas je poslužilo, atmosfera je bila super, gostima je kao uvijek predivno, samo dobivamo mailove, SMS-ove, kako im je krasno, kako im je lijepo u Zagrebu, kako će doći opet i to je ono zapravo na čemu smo radili cijelu godinu, da tako bude i da tako ispadne. I što se tiče glavnog programa, ove godine je bio daleko najjači, ja mislim, u povijesti Zagreb Film Festivala. Uspjeli smo sklopiti takvih 13 filmova u natjecateljskom programu, kakvih nikad u paketu nismo imali, taj nivo kvalitete programske, i to je još jedan plus tog preseljenja u 11. mjesec, jer smo se uspjeli pozicionirati prema drugim velikim festivalima u Europi i svijetu i mogli smo zapravo na vrijeme dobiti filmove sa tih festivala, Venecija, Toronto i tako dalje, i to se baš se osjetilo na programu. Već smo počeli raditi na sljedećoj godini. Razmišljamo o nekim terminskim izmjenama, razmišljamo o nekim preformulacijama nekih programa, ali praktički nas očekuje manje više sve što smo napravili ove godine, uz 1 do 2 malo veća iznenađenja o kojima ćemo kad bude vrijeme. Zvjerka je priča o dvije žene, o majci i kćeri koji žive zajedno u stanu same. Majka ima 100 godina, kćer ima 75. I imaju kompliciran odnos, majka ne može više pričati, ne može hodati i jedna večer šišmiš uleti u njenu sobu i počne hibernirati ispod njenog kreveta. I njena kćer shvati da što je tu šišmiš tamo, to je njena mama jača. Počne pričati, počne hodati i počne se pretvarati u osobu koja očigledno bila prije. The topic is well known, that I think the way we are treating it, our movie is coming from a different angle. So people who has seen many of the movies made about this topic, they still tell me that they are very surprised. It's a new way, a different way of talking about genocide. So I encourage everyone to see, especially the young people. Nakon dodjele nagrada svoju zagrebačku premijeru imao je Omnibus Zagrebačke priče Vol. 3, a uoči projekcije, kao i na otvaranju festivala prošle subote, prikazan je i kratki film o Zagrebu iz 1911. najstariji poznati filmski zapis o hrvatskoj metropoli. Ponosni smo predstaviti 3. Zagrebačke priče, Omnibus 6 kratkih filmova skupine autora, koji u subotu na zatvaranju 13. Zagreb Film Festivala imaju svoju zagrebačku premijeru. Premijera ove godine je bila u Puli i evo ga, od ponedjeljka kreće i u kino distribuciju, pa želimo ovim putem sve zainteresirane pozvati da dođu i pogledaju što smo napravili. Broj 13 se za ZFF doista pokazao sretnim, kako je direktor festivala Boris Matić i najavio na početku. 13. izdanje festivala uključilo je dosad najveći broj filmova, brojne su projekcije svakog dana iznova punile dvorane, a festival je posjetilo i najviše gostiju dosad, više od 120. You, yes you, I'm talking to you. You should all come to the Zagreb Film Festival next year. Be there or be square. And if you don't come, I'm going to have a word with you. Okay?